Thinacara cia rucini niguo ceceni iria ikahuthirwo guikiria kura ikahingurwo. Thukuru cia muingi wodi-ini ya Ngobet itikahingurwo tondu nyingi ikahuthirwo ta ceceni cia guikiria kura. Muthenya wa mwisho wa kambeini urari wa ira na mbunge na atongoria amwe thirikari-ini maratirire mambura ma madaraka niguo makorwo makihurira ndebe ahuraniri giturwa giki na ciama ciao. Mine is very brief to ask all the people of Ngobet and the people of Lolmokwo in Nandi that the by-elections are drawing near, and we are asking you to come out in numbers to support the Jubilee Party. Sisi tunasema wale ambao wanataka kumuunga mkono rais wetu Uhuru Kenyatta ambaye tunampenda zaidi wapigie kura chama cha Jubilee Alliance Party, na wale ambao wanataka kumwangusha rais wetu Uhuru Kenyatta na washirikiane na chama cha ODM wapigie kura chama cha PNU. Ati wakorwo na mehiria matiganite na kiama kimwe ni Uhuru urahura. No teti ucio ni mukuru muno tondu ni mukuru kira maithe mao. Na ni teti uguturithia andu aingi muno. Tondu urambiriria kuguohithia andu, kweheria mechiria ma andu gwiciria na uhoro ucio ni uhoro urahahura andu aingi muno tondu ni ndireciretie miaka turi na andu anini ta inyue no moke na kiundu ta kiu. Andu atano nio meyumiritie kuhuranira giturwa giki: Regina Njeri wa chama cha Mwangaza Daima, Robert Ruheni wa DP na Joseph Gichuki uria wirugamitie ari mundu kiumbe atari na kiama gioteti. No bitika no rugari munene ni gatagati ka William Gitonga wa Jubilee na Robert Maina wa Miri wa kiama gia PNU. Wodi ya Uyoma kaunti-ini ya Siaya na no igakorwo na githurano kinini gia kuihuririria ithenya riria riatigirwo theri thutha wa gikuo kia uria wari MCA Odeni Oburu uria wakuire Dithemba mwaka muthiru. Ici nicio ithurano nini cia mwisho tondu kiwatho gutiri githurano kinini kingitabanio mieri 8 mbere ya githurano kinene. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.